mu government yitu ya movement icya leta ni beemereza nashanga mbakoso mushenyi gutarugwe kandi abemereza umuntu unashanga arukora ataresera mushenyi gwenyene niza kumukoma akaba mu rumugwitu no kuranga twa monitoringa government projects government kubasa kurete sente miliyoni karushanje kaziteka deni yukakora shadow work Costa Sahambiri site engineer y'Agacencwire kandi yaraganisa ko kuza kuhindura ha mushenyi okwenda gukora umurimo murungi. We are going to bring the sand that the RDC has talked about, and by testing we always do it. So mukoro umurimo murungi tubongera gundo muno. Yes. Yes. Yeah. Actually the more you do better, the more you get more. Abebembezi bagaruka batongoza kwombeka uburaro bw'abashaha eirwariro kandi sente z'urukwingana miliyoni igana nizo zirakora umurimo gu. Abashaho bitu bafune ibarara akaba government ya NRM biye kurira abantu babuheju muze akiriya abanamukaga akiriya nancero Buhweju isoko y'icyenda na mwenda 100% nari 9 na mwenda kwijana umukarura kari kwija abantu babisayolake jangu abashaho abuturare upgrade yaho nibaza kuba binaho kurara kandi engineer reka ngishuro yaruya burizo nsakwaza na RDC tumenturambure kizimbe iki okuje chuhiri amarwaro mushanju nugo gariyo gakuzubwa okurga hari health center ya kabiri kuza hari health center ya kashatu gashakwa Juliet Charsima.